kratka Božja reč i poruka, Psalam 105, 4. stih. Tražite Gospoda i njegovu snagu. Tražite uvek njegovo lice. Ne znam koliko vi čitate psalme Davidove, ali ako želimo da duhovno se izgradimo ili usmerimo ka istinskom služenju Bogu, možemo to videti, možemo naučiti kako to da postignemo istinsko i pravo služenje Bogu, jer sve je u psalmima ovdje sadržano. I u stvari psalmi jesu Davidovo iskustvo sa Bogom. U svim okolnostima života. I kad je dobro, i kad je teško, i kad je okružen neprijateljima, i kad ga napadaju mnogi. U svim okolnostima on pokazuje kako jedan kršćanin treba da stoji i pred ljudima i pred Bogom. I jednostavno u psalmima David je iskazao svoje lično iskustvo sa Bogom i kako Duh Sveti deluje u njegovom životu, u njegovom srcu, a mi trebamo znati da Duh Sveti ne menja svoju taktiku, znate, svoj način delovanja i rada u čovjeku. Ništa on nije promenio. On i dalje radi onom starom, da kažemo, principu, načinu. I jednostavno zato Božja reč ovako direktno, znate, i David savjetuje drugima. Tražite Gospoda i snagu njegovu. I sad pazite, što znači svaki dan. Što to znači? Svaki dan. Jer se to uklapa sa reči Božjom koju Bog namjerava i upućuje crkvi preko Pavla apostola. Ispunjavajte se Duhom Božjim svaki dan. Jer se uklapa to u ovo. Tražite lice Gospodnje, tražite njegovu snagu svaki dan. Tražite lice Božje, što znači ja ne želim da se odvajam od Boga. Ja želim stalno taj odnos, tu bliskost sa Bogom. Ja volim Božju prisutnost u mom životu. Ja volim taj osjećaj. Znate, kad kaže gledati lice, znači jedan živi odnos, jedan osjećaj. Ne samo nešto umišljeno, nego stvarno, kad vi nešto gledate, vi znate da je to stvarno. Tako i ako smo usmereni ka Bogu, onda mi to iskazujemo. Znate. Iskazujemo od našeg srca preko naših usti i Bog to želi čuti. Bog to želi vidjeti. Jer tražimo njegovu snagu, a svi bi hteli Božju snagu u svom životu. Tako. Da možemo nadvladati iskušenja, David to i zato ovdje savjetuje. Tražite njegovu snagu. Stalno, bez prestanka, jer vam je to potrebno u svakom danu vašeg života. Jer iskušenje, nevolje
napadi, đavo je blizu. On pravi zamke, on pravi sačekuše da te iznenadi i zaista ti treba Božja snaga da sve to nadvladaš. I vidite, da li ova reč odgovara tvojoj dnevnoj potrebi i tvom dnevnom služenju Bogu? Hoćeš li istinski služiti Bogu, ne možeš ovo zanemariti. Hoćeš li pobeđivati iskušenja i greh i sve ostalo, treba ti snaga Božja. A Bog gleda na srca, da li upravo to želiš, da li to tražiš, da li želiš tu stalnu prisutnost Božju, kao da ga gledaš. Mislim da to za Mojsija kaže, a on kao da je gledao Gospoda pred sobom. Tako je taj odnos bio živ. Takav je taj osjećaj bio u srcu, u duši čak. I telo je bilo uključeno. I telo je znalo da je u prisustvu Gospoda. I ako zaista želimo istinsko služenje Bogu, učimo se od onoga što je Bog stavio u svoju reč. I životna iskustva ljudi koji su ustrajali u tom služenju. A mi smo u našem vremenu pozvani da služimo i da ustrajemo u tom istinskom služenju Bogu. Hajde da počnemo. Hajde da tražimo silu Gospodnju, da tražimo lice njegovo za naš svakidašnji život. Događaj Kornelija, jednog rimskog oficira vojnog, i Rimljan je bio, ali je tražio Boga. U srcu je svom osjetio tu čežnju potrebu služenja Bogu i verovatno vi znate taj put. I ja ću samo zato jedan odlomak pročitati. Kada je Petar dobio nalog od Boga da krene u njegov dom i sutradan ustade te krenu sa njima, a pratili su ga i neka braća iz Jope. Sljedećeg dana stignu u Cezareju. Tu ih je čekao Kornelije, sazvavši rodbinu i bliske prijatelje. Dok je Petar ulazio, Kornelije mu izađe u susret, pade mu do nogu i pokloni se. A Petar ga podignu i reče mu, ustani, i ja sam samo čovjek. I sve razgovarajući sa njim, uđe unutra, nađe veliku skupinu ljudi, te im reče: vi dobro znate da je Židovima zabranjeno družiti se sa nežidovima ili ući u kuću, ali je mene Bog poučio da nikoga ne proglašavam grešnikom ili nečistim. Zato kad bijah pozvan, dođoh bez prigovora. Sada bih vas želeo upitati, zašto ste me dozvali? Prije 4 dana, odgovori mu Kornelije, upravo u ovo doba molio sam u svojoj kući molitvu 10. sata i najedanput stade pred mene čovjek u sjajnoj odeći te reče:
Kornelije, uslišana je molitva tvoja i Bog se sjetio tvojih dobročinstava. Pošalji dakle nekoga u Jopu i dozovi Šimuna koji se zove Petar. On je gost u kući Šimuna Kožara pokraj mora. Ja sam na to odmah poslao ljude k tebi i ti si dobro učinio što si došao. Sada smo dakle svi mi skupljeni pred Bogom da čujemo što ti je Gospod zapovedio. Tada Petar otvori usta svoja i reče: zaista sad tek shvaćam, Bog nije pristrasan. Naprotiv, njemu je mio u svakom narodu onaj koji ga priznaje i čini što je pravedno. Ovo je uputio izraelskim sinovima, objavljujući im kao radosnu vest spasenje po Isusu Kristu, koji je gospodar svega. Vi znate šta je bilo po svoj Judeji, počevši od Galileje, posle krštenja koje je Ivan propovedao, kako je Bog Isusa iz Nazareta pomazao Duhom Svetim i snagom, te kako je Isus prošao čineći dobro i ozdravljajući sve koje đavo beše mučio, jer Bog beše sa njim. Mi smo svedoci svega što je učinio u zemlji židovskoj i u Jerusalemu. I to on koga su ubili, obesivši ga na križ. Bog ga je uskrsnuo treći dan i dopustio da se pokaže, ne svemu narodu, već unaprijed od Boga izabranim svedocima, nama, koji smo s njim jeli i s njim bili posle njegova uskrsnuća od mrtvih. I on nam je zapovedio da propovedamo narodu i da svedočimo da ga je Bog postavio za suca živih i mrtvih. Za njega svedoče svi proroci da po imenu njegovom prima oproštenje greha svaki koji u njega veruje. Još dok je Petar to govorio, siđe Duh Sveti na sve koji su slušali reč. I svi obrezani vernici koji su dopratili Petra bijahu vrlo iznenađeni što se i na neznabošce izlio dar Duha Svetoga, jer su ih slušali gde govore novim jezicima i slave Boga. Evo jedan izveštaj kako Bog radi. I volio bi da prepoznam Božje delo, Božje postupanje, Božji stav prema svim ljudima i kako bi volio da primetimo da delo Duha Svetoga se uopšte nije promenilo, način njegovog delovanja prema ljudima, jel? Da jednostavno to je nepromenjivo i zato je, hajde da kažem, lako, možda nekad nije lako, ali ko veruju istinski Bogu, oni lako mogu prepoznati Božje delovanje ili delovanje Duha Svetog u životu ljudi. Jer mnogi kažu, pa mi smo vernici, mi verujemo, jel, idemo u crkvu, ali šta nedostaje u njihovom životu? Delo Duha Svetog. Sada, vidite, Bog
samom početku pokazuje kako će Duh Sveti i dalje postupati, šta će se događati sa svim budućim vernicima koji hoće i ljudima koji hoće da dođu Bogu, koji traže Boga. U stvari, Bog otkriva da moraju proći taj isti proces. Isti proces. I vidit ćemo nešto, ali ajde da prepoznamo neke stvari. Ako vam srce gori za Boga, tražite Boga. Hoćete biti sebični, pa važno da ja nađem. Nećete biti sebični. Želit ćete. To će nekako u vama u prvom planu odmah izaći. Ta pomisao, pa da i drugi, pa makar moji bližnji, hajde koji su i bližnji, da i njih zove. Da oni čuju. Da oni čuju tu vest o Bogu. Da je Bog stvara. Jednostavno, to je to početno delovanje Božjega Svetog Duha, koje ohrabruje naš duh, da što intenzivnije, što jače, što aktivnije tražimo, želimo Božju prisutnost, otkriti tu božansku stvarnost za naš život. A Bog, vidite, ima sve spremno. Bog ima sve spremno. Hajde da sam podsjetimo ovo. Šta je Kornelije uradio kad je njegovo srce tražilo, pazite, još nije našo, tražilo je Boga. I sad tu jasno se pokazuje da postoji jedna vrsta pobožnosti. Ona samovoljna, onako kako ja zamišljam. Kako, eto, ja ne znam drugačije, ali eto, ja želim služiti Bogu, ja se trudim koliko mogu, koliko znam. Ali, ovdje otkrivam, iako je to od srca, iako je to iskreno, ali još uvijek nije dovoljno za jedno otkrivenje Boga, da upoznamo Boga. Ali jeste dragoceno, zato što nas stalno usmerava na to traženje. Čežnja za Bogom. Kako da naći? Pa nisam zadovoljan sa ovim slušanjem. Evo, Kornelije, on je tako predan, on je redovno se molio, on je davao priloge, on je pomagao sirotinji, pomagao je ljudima, znate, činio je sve što je on mogao i mislio da je potrebno u jednoj pobožnosti. Ali onda jednoga dana Bog mu je otkrio da to nije dovoljno. Iako čini od celoga srca. Iako čini sve što misli da može da čini. A onda Bog šalje anđela. Sad, hajde da ovo razumemo. Anđel kojeg je Bog poslao Korneliju. Njegova zadaća nije bila da nauči Kornelija kako služiti Bogu. I da nešto mu otkrije, nešto ovako, nešto božansko, jel da, pa da Kornelije bude udivljen, jel anđel mi se objavio, sad ću ja tako. Bog šalje svoju poruku. Pošto nije bilo nikoga tamo od koga bi Kornelije mogao čuti tu poruku usmjerenja. Šta treba da čini da bi zaista ugodio Bogu? I onda anđeo kaže,
Bog vidi tvoju pobožnost, vidi tvoj trud, tvoje zalaganje, ali još nešto trebaš, to nije dovoljno treba. Ali Bog te želi usmjeriti na ono što još zaista trebaš. Pošalji ljude u Jopu, jedan susjedni gradić tamo. U Jopi gostuje jedan Petar, Božji sluga. Pošalji ljude, on tamo stanuje u jednoj kući, odseo je kraj mora. Kod jednog čovjeka kožarskog zanata. I znate, oni koji su, nije rekao kućni broj, jel? Ali je lako naći, dođeš tamo u ulicu do mora, koji je ovdje kožar, koji ima zanat kožara ovdje, jel? I ljudi svi znaju, onda se znalo svi zanati gdje je ko. Tako da ljudi poslani od Kornelija nisu imali problem naći Petra u toj kući. I anđeo je rekao, to je Bog je rekao Korneliju, Petar će ti reći, kazati, reći, kojima ćeš se spasiti ti, tvoj dom. Petar će ti kazati reći. I vidit ćemo nešto vrlo zanimljivo. Ali hajde da se držimo sada još ovog događaja. Kada je Petar došao sa rečju Gospoda, i volio bi da kad bi to uočili, ne može svako u stvari nositi tu borbu spasenja. To jest, može ko hoće, ali ona neće delovati kroz svako. Neće delovati kroz svako. Jer postoji, da kažem, ajde, Božji plan. Kako će se to sve odvijati. Bog ima sluge koje će ispuniti Duhom Svetim, snagom Božjom. I oni su određeni i poslani od Boga da kažu vijest. I ta reč će onda delovati preko njih. Pazite, Bog može i bez čovjeka, ali on neće. Bog želi to svoje delo ovdje na zemlji sada ostvarivati kroz službu koju je poverio verni. Sada Petar dolazi. Pazite sada ovo. Petar dolazi u tu kuću, nalazi ljude skupljene. Hajde kažem, to su mi prošli. Ne znam ko se seća, ali tamo prije određenog vremena mene su pozvali u jednu kuću i kad sam ja došao, tamo bilo skupljeno i iz komšiluka i tamo sam govorio Božju reč i tamo je nekoliko duša predalo život. Odlučilo da sluša. Koji je bio tamo, on se seća. Ali to je taj početak, jel? To je kako Bog deluje kroz svoju reč, kroz službu reči. I sad gledajte. Petar je došao, našao te ljude, jer Kornelije je pozvao, ajde doći neki čovjek, nešto će nam posebno reći što mi nismo čuli.
I kada su oni tamo bili, Petar je govorio i imamo te reči. Sad zapazite nešto. Nema ničega posebno. Nema nikakve, ne znam, što ne može čovjek razumjeti ili nešto uzvišeno, kada to ne može stvarno čovjek da shvati ili... Tako je jednostavno govori. Tako je jednostavne reči govori. Počeo je sa tim rečima, sada vidim da Bog ne gleda ko je ko. Njemu je mio svako, u svakom narodu, koji njega traži. I Petar je nešto shvatio, to je bio početak, znate. To je sada, jednostavno, Bog je otkrivao svoj plan. Kako će on delovati kroz svo ovo vreme. Od kako je Isus došao, stradao, vaskrsao i uzneo se u nebo, sada Bog otkriva kako će Duh Sveti i ova njegova sveta reč delovati kroz sve daljnje vreme do kraja ovog vremena. I tu neće biti promjene. Neće biti promjene. Zašto? Zato što se ne menja. Zato što se ne menja ni ljudska potreba. Potreba ljudske duše. Ona se ne menja, ona treba Boga. A ta poruka Božja tačno odgovara toj potrebi. Znate. I sada Duh Sveti kroz sve ovo vreme na isti način susreće naše potrebe i odgovara na isti način i mi po tome možemo prepoznati što je od Duha Svetoga. Jer on ne menja svoj način rada i delovanja. Samo su neke životne okolnosti, znate se, promenilo u kojim se ljudi nalaze. Ali poruka je tako jednostavna. Mi smo svedoci Isusa. Sa njim smo bili. On je razapet i vaskrsao. I mi smo svedoci toga. I mi smo bili sa njim, družili se. Jedno vreme, posle uskrsnuća. Jeli smo, pili smo, družili se sa tim vaskrslim Gospodom. I on se objavio ne svim ljudima, nego izabran, koji je Bog poslao u njegovu službu. I sada taj Isus, po njegovom imenu, njegovo ime je dano, jedino ime pod nebom za spasenje ljudi. I nema drugog imena za spasenje, nego ime Isus. Taj Isus sa kojim su se oni družili i u njegovom životu, u telu i posle vaskrsenja, oni su osvedočeni da je on i dalje gospodar svega. I da je on došao radi našeg spasenja. I da ova njegova reč je poslana da bi svako bio spašen ko će poslušati njegov poziv, odazvati se njemu. I sad gledajte, evo mi smo ovdje, slušamo Božju reč. Šta mislite? Kako slušamo? Da li je Bog zadovoljan sa našim slušanjem? Kaže Bog, Duh Sveti je u stvari izliven na svako telo. Tu je kod tebe. Tu je kod tebe, blizu. Šta čeka? Šta Duh Sveti čeka? Kako ćeš se poneti prema njegovoj reči koju slušaš? Kako je tvoje srce prema toj reči? On čeka
Da li vi verujete da je Duh Sveti ovdje? Da njegov rad se ništa nije promenio? On će u tebi uraditi isto ono što je uradio u Kornelijevom domu. Na isti način. Upravo u trenutku kada slušaš reč. Ne moraš čekati neko vrijeme. Ne moraš čekati da odeš kući pa onda ću nešto da razmislim još pa vidit ćemo za kasnije. Ne. Sad. Danas ako čujete Božji glas, danas je dan spasenja. Jel? Onda kada Duh Sveti govori tvom duhu, kada tvoj duh shvati i razume, ovo se Gospod meni objavi. Ovo Gospoda treba moja duša. Njemu želim slušati. Sad gledajte. Ovi ljudi dok su sedili i slušali, ja sam i neki dan to čuo. Osoba sedi i posle služava dođe. Nešto se događa. Ja sam slušao. Ja ne mogu da sada ne kažem. To mi iskustvo. Jednostavno sam osjetio da treba da kažem. Dakle, Duh Sveti čeka na svako srce. Dok slušate reč, on će učiniti tačno ono što ta reč govori. On će zahvatiti u tvoje srce. Onog trenutka kad njegova reč bude prihvaćena u tebi. I znate, hajde da kažemo, to je jedan božanski šablon. Ovo je prvi događaj da Duh Sveti tako jasno objavljuje. Znate, ono obraćenje je bilo samo za Jevreje, ono što se desilo kod izliča Duha, ali sada važi za sve. I ja bih to povezao sa Rimljanima 10. Znate što tamo objašnjava? Kako se spasava? Kako je Bog pružio mogućnost ljudima da se spasu? Propovedanjem njegove reči. A kako će propovedati ako nisu pozvani od Boga? A kako će neko čuti ako im neko ne dođe kazati? I onda daljnji proces. Srcem se sluša, srce prima reč, srce se uzbudi i počne reagovati i kaže da, to je ta stvarnost. U stvari aktivirala se vera u toj reči. I ona ti tako jasno to donese. I da je Isus tvoj spasitelj. I da te on voli. I da te želi za sebe. Da želi tvoj život. Spojen sa njegovim. Duša osjeti. On je moj spasitelj. Za njim sam čestita. I sad gledajte. I dok slušate, to raste. To raste u vama. Sve dok osjetite da, pa vi sad o tome, došao je trenutak da vi to kažete, objavite. A Bog čeka na taj trenutak. Jel? I onda priznanje vašeg istine. Priznanje vašeg istine. I vi ste spašeni. Dakle, pratite ovaj događaj. Spasenje, kako se odvija. Je li tačno kako je Bog objavio Pavla?
a ovdje je Petar u pitanju, znate. Ali je Bog objavio po Duhu Svetom apostolu Pavlu da je to nešto što je Bog uspostavio. Da tako čovjek može doći do spasenja. To je Bog tako uspostavio, stavio pred ljude da spasenje dolazi propovedanjem Božje reči, primanjem i priznanjem Isusa za svog Gospoda. Gledajte, anđeo ne govori vijest spasenja. Anđeo samo se drži Božje reči. Idi u Jopu, zovi tog čovjeka, iz njegovih usta ćeš čuti. On će ti propovedati, on će ti kazati reči kojima ćeš se ti spasiti. I kada narod tamo skupljen sluša tu reč, a Duh Sveti prati svako srce, kako se otvara, kako prihvata tu reč. Ali ta mera prihvatanja u srcu, tako je bila nesebična, otvorena, bez filozofiranja. Jednostavno sve je u umu nadvladano, znate, sve brige su zaboravljene, sve je bilo skoncentrisano na reč Gospodnju, na to spasenje, na to ime Isus, koji je došao da spasi ljudi. Srca su bila tako otvorena da je Duh Sveti vidio, evo mjesta za mene. Ovo su iskrena srca. Ova srca su jednostavno zaboravila na sve, meni daju mjesta. I Duh Sveti ulazi. I oni govore novim jezicima, što je potvrda da je Duh Sveti zahvatio i uselio se u njihova srca. I ljudi slušaju. Ljudi svi slušaju. Šta se događa? Oni slušaju što ovi govore. Znate. I mogu da kažem i lično svjedočanstvo. I ja sam kršten Duhom Svetim prije krštenja vodom. Znate. Tek što sam se obratio, tek što sam krenio u crkvu, moje je srce tako gorilo za Boga, iako nisam znao ništa o tome. Znate, ništa nisam znao, ali sam jednostavno sledio ono što sam kasnije čuo samo od jedne sestre koja je bila u gostima, pa ti možeš biti kršten Duhom Svetim. A ja sam onda pomislio, jel to postoji? Jel to postoji? Ali moje srce je počelo da gori i da osjećam još veću i veću potrebu za nečim. A onda sam ja samo tu reč upotrebio, Gospod, ako je to Duh Sveti, želim Tvojega Svetog. Sve dok to nije naraslo u meni, znate, da sam rekao ovog trenutka kad budem se pomolio, ja ću predati Duh Sveti. I Duh Sveti se izlio, ja sam govorio, ljudi su slušali, progovorio sam engleskim jezikom, iako onda nije bilo moderno, nije se znalo engleski toliko, ali čovjek se spremao za Ameriku pa je učio engleski i on je razumeo sve što sam ja govorio na engleskom jeziku. Ali jednostavno, vidite, nemojte komplikovati stvari u vašem životu. Duh Sveti tako jednostavno radi. Ništa ne moraš posebno činiti. Ništa neko posebno zalagati. Samo tvoj odnos prema ovoj reči. Samo tvoj odnos, trenutni odnos. Da li želiš tu stvarnost o kojoj ti reč govori.
Vidite, reč je govorila o Isusu. Srce je kazalo, želim tog Isusa. I on je ušao u srce. Tako jednostavno. Tako jednostavno. Zato uzmimo to ozbiljno i u svoje razmišljanje. Tako jednostavno biti ispunjeni Bogom. Kaže, tražite snagu Božju svaki dan. Tražite njegovo lice bez prsta. To je stvarnost. Duh Sveti to hoće da ostvari. Tu bliskost sa Bogom. Znate. Ta njegova snaga u tvom životu. A to ti je potrebno da možeš živjeti istinskim životom. A to je onda onaj život koji je Isus nagovestio i služenje Bogu, jel? Dolazi čas, dolazi vreme kad će pravi štovaoci služiti Bogu duhom i istinom. Pazite, duhom i istinom. Sve dolazi od Boga. Nema u nama, u čovjeku, ništa sposobno što bi moglo poslužiti Bogu. Ono pravo što je potrebno dolazi od Boga. Ali u isto vrijeme Duh Sveti poništi u nama ono staro što ne vredi ništa pred Bogom. A podigne novo. To novo zadovoljava Boga, a i neizmjerno čini našu dušu. Neka nam Bog svima pomogne da se držimo puta Božjega. Vidite, Bog je to sve isplanirao kako to treba da teče, prikazao je u svojoj reči i Bog se drži svoje reči. Nemojte tražiti spasenje svojoj duši izvan ove reči. Držite se reči i ona će vas tačno usmjeriti da se u vama ostvari i ostvare se ti uslovi koji će omogućiti Duhu Svetom, a on će vidjeti, on prepoznaje kako je vaše srce. On to prati. On prati. Kad ste vi spremni, evo, tu je. Samo mu kažete. Samo mu kažete, da, Gospod, ovaj čas. Ne želim čekati više ni trenutka. Ovaj čas, Gospod, ostvari u meni tvoje delo. I ako je to iskreno, nesebično, od celog srca, vi ćete biti svjedoci njegovog dela. Radovat ćete se i svjedočit ćete o tome. Neka Bog svima pomogne u tome. Amen.